education cell jong ka Hanyu Trap Youth Council kala penbena bala weng no ya ke jing thmu ban penlong ya ke jing yakhi halor ke jing penslam jong ka sarkar jala ban pelat ya ka scholarship shaki samla pulia jong ka jala habakran shakilat pathai khobor menta ka janmit sngi sa jan hasilong press club u samla enlang sawian secretary ke education cell jong ka HYC ulaong baka seng kala thmu ban penlong ya ke jing yakhi ringkat bat ki samla pulia kaban serang nadu mot pran hadu additional secretariat haka khat santarik menta ubnai Henry ka seng kala weng no haden baka sarkar jala kala penbena baka layo pediang ya ka song pisa na ka sarkar pedeng ula ong baka seng ka aipor artayo ya ka sarkar bakan penpoi no ya ka pisa shaki account jong ki samla pule ki badai hok banyo ya ka scholarship bat lada ja baka sarkar kamle hapo ki artayo ka seng kan sa syong perkhat biang ban syem da ki wipat ki senjam kani ke janmiat na kaliang joka HYC bat rekat ba kani isu giwan hang limbag ni ke press conference tang janmiat ban syai wede bat ka rally ya ka ba na kaliang joka HYC bat kani ni usu sila khat ban pelong na simonde kata na santarek halor ka scholarship ke badan pending ka ba bagi ia kilat khai kubuat bahadu utamane adu 100% na kena pulih semua pulih juga jela kimpat semlayo rai hadin bangile syong perkat nak liang jogi nongelam HYC bat kani husu hadin bangile yoro ya ki phone call niki kena pulih sama pulih nak keleng jong kani ga nombat silong bat kunjuk niki district paper ki balai phone ini hakabede bat ka tak rally ka ba nak liang kaseng ketemu berpelong las ni monde rai hadin bangile i menen nak liang jogi chief minister Lopmi ek statement maka nakaliang joka serta limbaga tribal ministry kala penmi ya kata notification ba kata ka amount pending amount jongka scholarship rekomendaki kena pulih jongka jela kabelong software keluar tam la release sa state de helor nakaliang de helor kani kanurem ba nakaliang jongka HYC dekat kani husu nilai rai ba in call off to ya kani ka peaceful protest march ya kaba itmur berbelong nanti na po mapran haduhan niya po additional secretariat but haguzo ka poro o let's say nakaliang jungi ila call off ya kaneka jingiki kabang ila penbena reni ko apan phapat ko ka kerwa ko besai syaka tenat education department yung kasukar nagalaya ba kadai ban state mardor hakabedai bat ban transfer na ya kaneka amount ka ba kalayo na tribal ministry siya baro ikena pulih apo ka artayo kata kaban sedang nado monde kaban kot hautai wepat u monde ya kaban nakalian ka HYC ba kani husu kata kadai kejung ai puar kujungi namar ba ii menta kawai kamat kalong ba ki samla pulih ba ki kena pulih ki napoy siya ka semester sekolah per semester kaban sedang hau benai fap balaraja ba luar ba scholarship kelas jam lupa hakaba lagi faidin bat ketang din bang incipsnam scholarship jogi kena layo akan pelatnyo hau du sabwa berkane kelayarap sibun yaki kena sama pulih bansi yaki semester bat kunjuro penrew ya ka admission ke joki re matau stam ni isuto ba bebon ki kena kila ul lanam sakasengro ba kila samjinge khamtam ki samla ki kena pulih buan ki nogi ki bedok namar ba makihi gila senyak skam tang limba kan ke scholarship ban kemna ban persan ni ke pulih joki ban siu tagi by semester rela raja ba nak kala kesoka kadangnya pinslam kan bo jige ya ki kena pulih bat le siro kan pendulat no ya ki ki samla ba ki kena pulih ki buan ki longi ki bedok akaba kin haban drop no ya ke pulih tang nak daw ka pinslam jom kesuka ban pelat ke scholarship tinggi ketujur kesuka ba kadai ban pelat nyok mardor bat kadai ban pendap no ya kata ka jing transfer seborok ki account di samla pulih aku arteo bat ada jawab nak kalian kesuka kam la ban penolong ya kene ka jing bupor jo kesen kata aku arteo kadai ban pipai no seborok ki account jo ki samla pulih kina pulih nak kalian kesen dekat bat kani husu bisa sok perkat bat syem ikwe ki sinjang kabede bat kani bentah